malo Yesu Kiriso, lo tato ali, lo tato Faaola, na yo tato aina, ia mese fo i oso, mo to whawhine o mawhaina, na tato mafuta, ili ni tai au. It's good to be in amongst the brethren, good to fellowship and to give praise to our God. Be on the ta ue le ta ma. The last Sunday, we nearly atua le fōlaunga, mi lava na tato fōlauina, I le nei tau sanga. Ia ai whawhetai fo ia uia I le atua, o nau lana tau singa, I lo soifua, ia ai mase fo I lo une yola, umawhai ai ona tato au lia maile, aso sa muli muli o le nei tau sanga. So praise the Lord. We're here on the last Sunday, and the fact that we can gather together to hear the word, and to listen to the word, it's a great privilege for us. We remember those of our brethren that face persecution on a daily basis. They can't gather freely as we do, and yet we can come together here at our house and fellowship in the wonderful name of our Lord. And so we remember them as well at this time. Ole au te ita inei tātou le tatalo, I ona tātou whanongolongo le po le atua le ni tai au. Whaftaita mai lo wanga le lei, vi oe ono lo whaamaoni wa mātou toi au dia mai le nei aso fōu, ba aia le susuro le la, ia mese foi le tino maloloina o le auso, ono lo tau singa ma lo whaamaoni ia te I mātou. Le avanoa le nei wa mātou maua, mātou te whaalongo ai I lau upu, ma mātou I loa le au ngā tele ia te I mātou, au mātou Saviour Valley, ma mātou tilo I le whaatalitali ma le whaatua I le toia fio whaalua mai o lo mātou ali I ma lo mātou Faaola o Yesu Kiriso. Ma taina le nei mata upu I lo fionga, e tu sai ma lo fio, whaamon mole ta ma pisoso ani mai oi mea, malama mātou te whaia, ma walunga I pēlo vi ina nei masa ume o le whaavavau. Amene, ma amene. Ole maua le tātou tusi whaitau I le nei tai au, I le Ioane, lona mata upu se fulu ma le fitu. Ioane, lona mata upu se fulu ma le fitu. Today we begin a brand new chapter, chapter 17 in the Gospel of John. We will be looking at the first 5 verses this morning. Ole a tātou tilo I whai upu mua e lima, e whaapea ona tātou wao o ina I le upo le atua I le nei tai au. Le tai au le nei, o le whaautu wina le tātou mata upu, o le tatalo o le Faaola, the prayer of the Saviour. O le ata le tatalo, o le ata le e masani e tātou malava I tutono le upo le atua. A tātou wa ai foi I le olanga, male soifua tatalo a Yesu, o lo whaapea ona tā ua e le au whai evangalia, ma le au apostolo, mai le tusia Mātaio, ma Reko, Luka, Ioane, o lo tātou wa ai le māsani a Yesu I lona soifua tatalo. Tātou te wa ai fo I le au awina e Yesu le tatalo. Fesili lana au soo, Yesu se ia o mai a te I mātou, pe whape whea o na mātou tatalo. Pa mai Yesu lo mātou ta mai o le langi, ia pa ia lo suafa I o mai lo malo, ia whaia lo finangalo I le lalo langi. E pei ona whaia I le langi, ma neia ia lea o ina le tatalo na I le tusia Mātaio, ia ma le tusia Luka. Sa au mai a fo I Yesu lea o nga o le tatalo, pe a o tau tatalo o lo maua I le Mātaio mtau pe ono, whai upe ono. Fa mai Yesu I lana o onga I lea o awina o le mata upu lea o le tatalo. Fa mai a o oe pe a e tatalo I nā ulu atuia oe I lo awhiawhi, ma pupuni lo na pui pui, I le e tatalo ai I lo tamā. Fa mai oi lo tamā, oi le mea lilo. O lo tamā foi o le sila I le mea lilo. Na te abatu whaaliali se taui ia te oi. Lea o onga a Yesu e tusa ma le mata upu le nei o le tatalo. E o foi la I le toi pō o le alii. A o iai tātou I lea o awina o mea na tutupu I le pō lea. Sa whaapea o na iai se tatalo na tatalo a Yesu I lona tamā. O le tatalo lea e maua I le luka o lona mata upu e lua se fulu ma le lua.
Whai upu e tolu sefulu ma le iwa, ma le whai upu e whase fulu. O loo iai upu le tatalo a Yesu I le pō lea. Whamai upu le tatalo a Yesu. Whamai ua maliu atu o iei whafo, ua savali atu I le maunga o libe, ua whaapea lana māsani, ua muli atu fo I ona soo ia te ia. Whamai whai upu e whase fulu. Ua o atu ia I lea mea, una whetalai atu lea o ia te I latou. Ia o tau tatalo ne I o mai le whaoso songa ia te o tau. Lea o awina o le tatalo. Ai whamai ona maliu atu lea o ia, maliu ese lea o ia te I latou, e pei o le tongi o le maa o na mamao. Ona ta o tuli ai lea o ia wa tatalo, ua whaape atu. O upu lea lo na tatalo. Whamai lo te mai, a e fina ngalo iai, ia e ave esele ne I puia te au, ai aua le whaia lou loto, a o lou fina ngalo. O upu ia le tatalo I Yesu sa whapea o na tatalo ai o ia I lea po. A tato wa ava aila I le mata upu le se fulu ma le fitu. O le mata upu se fulu ma le fitu le tai au le nei, o le mata upu a toa lava. O le tatalo a Yesu. So this morning we're going to look at chapter 17. And as we go through and progress this final night, remember we're teaching about what happened in this final night. Chapter 17, we arrive at this whole chapter dedicated to the prayer of a Saviour. So le atato tilo ai I le tai au le nei. O le atato whaita wina whaamole mole. Le whai upu mua e o I le whai upu e lima. Whai upu mua se i o le whai upu e lima. Tato whai tau whaatasi. Ia. Whitala yatu ia mea e Yesu. Una tepa e lea o na fofonga I le lani. Ua whaape atu. Lo tamai. Ua o mai le aso. Tu mai ele vi ina I loa tali. Ina ia tu atu foi e loa tali le vi ina ia te oi. A wā o e foa I mai ia te ia le pule I tangata umalava. Ina ia abatu e ia le ola e whaavavau ia te ila tō umalava. Na e foa ina mai ia te ia. O le ola e whaavavau foi le nei. Ia la tō inoa oe le atua moni e tō tasi. A toa ma le ua e awinga mai o Yesu Keriso lea. Ua o tu atu le vi inga ia te oe I le lalolani. Ua o whaapumaina le ngaluenga na e tuina mai ia te au o te whaia. O le me foi, lo tamai, ia e tu mai ia te au le manuia whaatasi ma oe. O le manuia lava lea sa ia te ita ua ma oe. A o le I whaia le lalolani. So o le mata upu sefulu ma le fitu, o le mata upu a toa lava, mai lona whai upu mua se ia o le whai upu e lua sefulu ma le ono, o le tatalo a Yesu. I le mata upu, tātou te wa ai le suinga o whaamaumaunga a Ioane le apostolo. So in this chapter 17, we see that it's a whole chapter from verse 1 to verse 26, is capturing, John the Apostle has captured the prayer of Jesus. In this prayer, we see that Jesus Christ has now transitioned from his public ministry to his private ministry and now transitioning through to the cross. O I tātou te vai le suinga o whaamaumaunga a Ioane le apostolo, mai le taimi sa whaapea o na whemali wa ia Yesu I lana ngā luenga a wha evangeliaina o le nuu le atua. Mai le mta upu mua se I o mai le mta upu se fulu ma le lua. Na tātou wa o inai o Yesu malana ngaluenga whaatalai. O mai tātou le mta upu se fulu ma le tolu I le mta upu se fulu ma le ono. Tātou wa o inai le whaafea ngai ai o Yesu malana au so. Ai lewa tātou taunu mai le mta upu se fulu ma le fitu. O le tatalo a le Faaola, ai o lo tu mai le ata o le sātauro. Ai sea, o le vaveao lava lea, e maliu ai o ia I le sātauro. O le tai au le nei,
E tolu vaenga o loo vai ina I le tatalo lea ale Faaola o loo maua I le matako se fulu ma le fitu. So this prayer in chapter 17 can be divided into 3 key parts. O le vaenga mua e maua I le mua o le lima. O le tatalo lea Yesu mo ia lava. Ma le upu e ono se o se ma le iwa, tato te va aia ile tatalo a Yesu mo le so, mo le au so, to se ma le to atasi. Ma le upu e lua se furuanga I le ungon taupu, tato te va aia ile tatalo a Yesu mo e whaatua o ile lalolangi a toa. So this chapter can be divided into 3 parts, verses 1 to 5. Jesus prays for himself. Verse 6 to 19, Jesus prays for these 11. Remember, he's still with the 11 disciples on this final night. And the final part of the prayer, which is from verse 20 to 26, Jesus prays for all believers in the world. O te fia mata I le vaenga mua o le tatalo a le Faaola. O lo whaapea o na whaautuina whaapea, o le tatalo o le Faaola. Tolu vaenga tātou te fia mata I le tai au le nei vaenga mua, uo I le aso. Vaenga lona lua, o Yesu e pule au. Vaenga lona tolu, ua whaa umaina e Yesu le ngaluenga. So we will look at the 5 verses, and we'll divide it into 3 parts. The first part being that the hour has come. Second part we'll look at this morning is that Jesus is given all authority. And thirdly, Jesus has finished the work. So tatum ta'akule na ile ni ta'au. O le manatu mua, e maua ele whaipu mua, whamai ua whetala yatu I a mea e Yesu. O na tepa e lea o na fofonga I le langi, ua whaape atu. Lo tamai, ua o mai le aso. The first part of our sermon we find in the first verse. Jesus spoke these words, lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour has come. O le manatu mua, ua o mai le aso. O le tatalo o le Faaola, o lo whaapea o na whaeloa mai ia te itato, le mafuta tele o Yesu ilona tama. We see that in this chapter 17, that Jesus still is communicating with his Father. We see the closeness of this relationship between Father and Son. And for me, whaipu mua, ua whetala yatu I a mea e Yesu o na tepa e lea o ona fofonga. O le Fasi whai tau lea o lo whai mai ua whetala yatu I a mea e Yesu. Lea la ua tatu wa ina, o le po a toa lava lea, e mai lava I mataku se fulu ma le tonu. So, a tatu mana tunatu, ua whetala yatu I a mea e Yesu. O a mea ia na whaasoa ai Yesu I lea po. Tau pus fu matolu, wha mai Yesu, I o tau whialo whani. O le mea lea e loa ai, ele lalo langi atoa, o uso o moni o tau, pe a whai tau te whialo whani. Tau pus fu matwha, wha mai aua tau te atu vale. Ai sea, ua uma o na saunia le nofoanga, mo o tau. Le whi au lea na wha amalosi Yesu I le toa sepulu ma le toa tasi. Ua uma o na saunia e lea tua le tama, le nofoanga mo I tātou, o e talitonu. Tāpua suma 5 wha mai o a unei o le vine moni. Wha manatu e Yesu, o la umalava e fua mai, po o la umalava e pipi I le vine, e tatau ona fua tele mai. O la e le fua, wha mai e taia e le teo vine, ma ave e seina, masusunuina. Wha mai Yesu I mata upo se fulu ma leono. Wha mai suma 5, wha mai e ino mai le lalolani. Ai tau nuta tau ni mata upo se fulu ma leono. Wha mai e iu ina fasi o tia o tau. Ai sea a wana muai ino mai ya te au. O nise ne opu na peso soane e Yesu I le au soo. Wha mai Yesu I mata upo se fulu ma le wha. Ai o te le tu ua o tau. Ai sea o te au ina mai le anganga pa ia o le fesoa soani.
o te awina mai, pe awina mai ele tama. Mai aso na te anei, na tatou whaanongolongo ai le whai unga o le mata upu se fulu ma le ono. Wha mai le whai upu, le mata upu se fulu ma le ono o lo iai le whai upu na e luas fulu ma le fitu. Wha mai e alofa mai lava le tama, ina ua o tou alofa mai a te au, matali tonu ua o sau mai le atua. So, o isi upu na whaapea tuai Yesu ilona au soo, wha mai e alofa mai le tama, ina ua o tou alofa mai a te au. Whape whio nei loa le alofa o le soo, ina ua usi tai, mga wai i upu u malama mapolo a inga a Yesu Kiriso. Wha mai si upu na tatou maua le whai unga lava le tatou mata upu le vai asona te anei. Wha mai e maua o tou i puapua ngā o le lalolangi. Ai wha mai ia o tou loto te tele a wā ua o manu malo i le lalolangi. So nisi nei o upu o lo whaapea o na whai mai le amatanga lava le tatalo Yesu po le wha maunga a Ioane. Wha mai ua wheta lai atu ia mea e Yesu. So in the beginning of chapter 17, Jesus spoke these words. And just to recall, these words are all spoken in one final night to the 11 disciples. What are these words? Chapter 13. We go right back to the beginning of this evening where he loves them to the end. And he shows them he gives them an analogy by washing their feet. And he says, you must love one another. The world will know that you are my disciples if you love one another. Chapter 14, he says to them, do not let your hearts be troubled, for I have prepared a place for you. Chapter 15, Jesus goes on and he says to his disciples, I am the true vine. You are the branches. And you must bear much fruit. That if we are the branches and Jesus Christ is the true vine, we must bear fruit. Chapter 15, at the end, he changes his tone a bit to the disciples and he says to the disciples, the world will hate you because it hated me first. We understand now that as followers of Jesus Christ, we can't help it but the world will hate us because of the name of Jesus Christ. 16, Jesus says that disciples, you will eventually be killed because of my name. Last week we heard at the end of chapter 16, just before Jesus goes into the prayer in chapter 17, he says to them, be of good cheer, for I have overcome the world. The world in which we live in, you will have trouble, but be of good cheer, for I have overcome the world. So we see o upu na wheta laia tuai Yesu. I le auto spulu ma le toatas. So lela whamai amatanga on ta upu whamai, ua wheta lai atu ia mea e Yesu. Le po a toa lea, mai le mata upu se fulu ma le tolu, e tau mai le whai umo le mata upu se fulu ma le ono. Wa tatou mawai le loto a toa o le Faaola, malana alofa i lona au soo. Aisea, o le atu ua i la tau. Wa tu mai le atu le sa tauro. Ai wha mai e a fio mai le ananga pa ia e whe soa soani ia te o tau. So from chapter 13 to chapter 16, we see the heart of the Saviour to comfort and to encourage and to prepare the 11 men that will ultimately become the foundation of the church. So that's why when we see in that first line of chapter 17, Jesus spoke these words. And we now know that those words, there are some powerful words in those chapters on that night. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. So, tata wolai upu le tatalo a Yesu. Whamai upu le tatalo a Yesu. Whamai ona tepa e lea o na fofonga i le langi ua whaape atu, lo utamai ua oo mai le aso. So the first words of his prayer
in chapter 17, it says, he lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour has come. O le ale winga o le aso lea ua o mai. O le winga o le aso lea ua o mai, o lona maliu. Ma ta upu spuru malelua, pe a tātou te patasia i tua, na whaapea o na tu atua e Yesu upu ia ya sa yuta. Whamaina ma ta upu spuru malelua, alona whai upu e lua spuru male tolu. Whamai watali atu Yesu i lona au soo, ya te ila ua wa whaapea atu, ua o mai o na po, e o ai le atali o le tangata i lona mamani. Whamai whai upu e lua spuru male fitu i upu e Yesu, o lo o atu nei lo uloto, pe se a foi se mea o te whai atu, lo te mai Faaola mai ia te au ai le nei i tu waso, a o le mea lava lea ua o mai ai i le nei i tu waso. Whai upu e tolu sfuma tolu whamai a le upu a le whaamaumaunga a Ioane le apostolo, ua whetala iane ia lea upu e whaailo ai le winga o lona maliu o le a maliu wai o ia. So wa upu umalava a Yesu sa whaapea a o iai o ia i le whonga ele. Na ia tautala ma whaailo ai le winga o lona maliu. So Jesus always spoke about his death. We find that in chapter 12, in verse 27 of that chapter, Jesus says, Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour? He answers the rhetorical question and he says, But for this purpose I came to this hour. And we go down to 33 and it says, He says this, signifying what death he would die. So Jesus always knew that he would die. He was always telling his disciples he was going to die. So we hear in his prayer this morning, he says, Father, the hour has come. And literally, he is now at the hour in which he will be arrested. For many fai ungal fai upu mua. Lo te mai, ua o mai le aso, tu mai ia levi inga I loa talii, ina ia tu atu foi e loa talii levi inga ia te oe. I le whai upu nā mua, whamai tū mai ia levi inga I loa talii. O winga upo Yesu, o sila fia Yesu o le a o I le taimia maliu ai o ia. Ai I le maliu o Yesu, o lo whapea o na tātou mauai, na I u le maliu o Yesu I le vi inga o le tamā. Ameni. Na le whapea o na tātou I loa, I le maliu o Yesu, na I u malava le maliu o Yesu, I le Faaola ina o le tangata angasala. I le toe au maia o le lenga. Whamai le mua pe teru ta koe wha whai koe suma tasi. Ina ia vi ia le atua I mea malava ona o Yesu Keriso. 1 Peter chapter 4:11 says that in all things God may be glorified through Jesus Christ. E awala le vi inga o le atua ona o le maliu o Yesu Keriso. Aisea, ua tu a toa lava e le tangata wha tua, ma le tangata talitonu, lona loto talitonu, I le atua e ala I le maliu o Yesu Keriso. We have been reconciled. Ua maua e I tātou le lenga ma le atua, ona o le maliu o Yesu Keriso. Se sua tātou tu si le Efeso, mta aku e tonu, Alona fai koe lua se fulu ma le lua se fulu ma le tasi. In Ephesians chapter 3, verse 20 to 21, Paul writes these words, and he says this, Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us, to him be the glory in the church by Jesus Christ to all generations, forever and ever. Tato whai tau mai le wha Samoa. Ia,
ia te ia o le na te mawhaia o na whaia o mea uma. E wha sili sili lava I mea tātou te ole atu ai. Ma mawhau iai. E tusa ma le mana o loo matuanga bue I te tonu ia te I tātou. Ia te ia le vi inga ile e ka le sia ona o ke riso Yesu. I au ngā tupulanga uma e whaavavau lava. Amen. Le winga lea o lo whai mai Yesu le tai au le ni. Wha mai tu mai le vi inga I lo watalii. Ina ia tu atu foi e lo watalii le vi inga ia te oe. Aisea, ona o le maliu o Yesu Keriso. Wha mai ia Paulo I le ekalesia I Efeso. Ia te ia le vi inga I le ekalesia ona o Yesu Keriso. Wha mai e au tupu langa uma. Au ngā tupu langa uma lava. E vi I ai Luatua. Praise the Lord. Le wha mai ele tatalo a Yesu I le tai au le nei. Ua o mai le aso. Tu o mai le vi inga I lo watalii. Aisea, o lana maliu. E au wala le vi inga I le atua. Ona o le maliu o lo tātou Faaola. O le maliu o Yesu Keriso. No maua ai e I tātou uma. Lele lenga ma le atua. Praise the Lord. So this morning, we now understand that when Jesus prays in that first verse, chapter 17, and he says, glorify your Son, that your Son may also glorify you. When Paul writes to the church in Ephesians, and he says to the church in Ephesians, to him be glory in the church by Christ Jesus. We can give glory to the Father because of the death of Jesus Christ. So when he prays this morning and he says, glorify your Son, that your Son may glorify you. Every believer on earth, they give praise and glory to the Father God because of Jesus Christ. That through the blood of the Lamb, we have an atonement for our sin and we have been reconciled back to a holy God. Amen? Amen. So the prayer of the Saviour this morning is that the hour has come, but praise the Lord for Christ's death and resurrection, because now we have been reconciled back to God and we gather together to give praise and we glorify our God. Amen? Manatulona lua, e maua I le whaipue lua, ma le whaipue tolu. Second part we find in verse 2 and verse 3. Pima whai ona tātou whai tau whaatasi mai le wha Samoa. Ia, e fōa I mai a te ia le pule I tangata umalawa. Le iawatu e ia le ola e whaavavau I a te ilato umalawa. Na e fōa ina mai a te ia. O le ola lea whaavavau fo I nene. Ia la tau I loa oe le atua moni e tōtasi. A toa ma le ua e awina mai o Yesu Keriso lea. Langi, can I get you to read those two verses, please? As though he has given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as though he has given him. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Amen. Thank you, Langi. O manatulona lua, o Yesu le pule au au. Le vainga lona lua te talo le Faaola. Tato iloma e ua o mai le aso. O lea le aso, lea ua tato iloa o lona madiu. E uatu I le vi inga o le atua. Amen. Ana manatulona lua I le nitaya, o Yesu le pule au au. The second part of our sermon this morning is that Jesus is given authority. In the first part of the sermon, we realize that the hour has come. Which is the hour? The hour of his death, his pending crucifixion on the cross. The second part of his prayer is that Jesus is given authority. For many whaipue lua, a wā ua e fōa I mai a te ia le pule I tangata umalawa. Vai aso nei, sa whaapeona tātou whaamanatuina ai, le toi whānau mai o Yesu. Na tātou awa wina fo'i, o Yesu o le suafa e sili sili,
I suafa umalava. Fa mai le Filipi lua fa ipueiva. A wae to tuli vai uma ile suafa o Yesu. O e o le langi, male lalolangi, malalo ifo o le lalolangi. Fa mai e tau foi e laulau faiva uma o ia lava o le keriso. We now understand that the baby that was born in Bethlehem was given the name Jesus, and his name, every knee will bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. He is given all of authority of heaven and earth. Lefa me ele tatalo Yesu, a wā ua e foa I mai a te ia, le pule I tangata uma lava. Amen? For mai le whainga na whaipuelua, for mai we a foa e mai a te ia le pule I tangata uma lava, ina ia avatu e ia le ola e whaavavau, ia te ila tau ua e foa ina mai ia te ia. Okay, so le atatou whaalongolongo I le vaenga leo le tatalo a Yesu. Nei wha mai le vaenga leo le tatalo, o malo malama I tatou, ua ia te ia le pule I tangata umalava. Mana malama le whaasamoa le na a. E wha mai le sileina, ina ia avatu e ia le ola e whaavavau. Mana malama I tatou I le ola e whaavavau. Nei wha mai le fionga pa ia le atua, a wāua whaapea lava, o nā lofa mai o le atua I le lalolani. Wa ia au mai iai lo nā tali e toa tasi, na ia le whano se tasi e whaatuatua, ia te ia, a ia maua e ia le ola e whaavavau. Mana malama la tātou I le ola e whaavavau a, o loo iai ia Yesu Keriso. E wha mai le vaenga lona tolo le leina nā, wha mai e pule au ia I tangata umalava, ina ia avatu e ia le ola e whaavavau, ia te I la tau uma lava, na e foa ina mai ia te ia. So that line in verse 2 says, you have given him authority over all flesh. We now understand that Jesus has been given all authority over all men. He is sovereign. Then he says that he should give eternal life. We understand that we can only have eternal life through faith in Jesus Christ. Praise the Lord. But the final part of that line says, he should give eternal life to as many as you have given him. O le leinga leolo iai, whamai, ia e avatu e ia leola e whaavavau, ia te I lato umalava, na e foa ina mai ia te ia. E maua le whaamauninga o le whai upu lea, I le Ioane mata upu e ono, whai upu e wha se fulu ma le wha. Whamai upu a Yesu I le whai upu lea, e le mawhai se tasi o na sau ia te au, be a le tō sina mai e le tamā ua au mina mai iau. To understand that part of that line where it says that he should give eternal life to as many as you have given him. Jesus is praying to the Father, and he's saying to the Father that you have given me, your Son, authority over all flesh to tell and to give eternal life. And then he says, to as many as you have given him. We see the confirmation of this verse back in John 6:44. Because in John 6:44, Jesus says these words, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. I'm going to read that line again. No one can come to me unless the Father who sent me draws him. So here we need to understand that we are predestined and elected by God unto salvation. O I tātou te malamalamai, I le aoa onga ale tusipa ia, I le filifilia e le atua o le tangata, e tusa malona lava finangalu. Le Roma mta pue valu alona fai pue lua se fulu maleiva.
O lo whapea ona tala noa mai ai Paulo, whamai upua Paulo, a wā o e na sila fia e ia ana mua, na ia tō fia ana mua foi. Ia fōlinga i la tō ilona alo, ia fōlinga ia te ia, ina ia avea o ia maulu matua o lea uso e toa tele. Tolu se fulu, o e na tō fia ana mua e ia, whamai ua wala au wina foi la tō e ia, o e ua wala au wina e ia, whamai ua tauami o tonu wina foi i la tō e ia, o e ua tauami o tonu wina e ia, ua wha manuia ina foi i la tō e ia. Whamai foi Paulo i le Efeso, alonam ta upu mua mua, whai upu e wha se ia o le 5. Whapei ona ia fili mai ia te i tātou ona o ia, a o lei whaawaina le lalolangi. Amen. O le fili e le atua o lou tangata, ma le fili e le atua o lou tangata, whamai e le upua Paulo, na fili mai o ia te i tātou, a o lei whaawaina le lalolangi. Whamai ina ia pa ia i tātou, ma ia le matau leanga ina i ona luma i le alofa. Whai poe 5, wana tō fia i tātou wana mua, ina ia avea matama whai mana ona o Yesu Keriso. E tusa ma le pule tu noa alona fina ngalo. O le filifilia oe, ma le filifilia o au, ina ia avea matangata Faaola ina o le pule tu noa o le atua. Olona alofa tu noa. We have been pre-elected, predestined by the grace of God and God alone. In Ephesians 1 verse 4 to 5, I'm going to read verse 5. It says, having predestined us to adoption. When you think about predestined, then you understand that you being saved by the grace of God was by nothing that we ever did. Our salvation was not our works, was nothing that we did. It was all Him. And we now understand that the word teaches us that we were actually predestined. It says He chose us in Him before the foundation of the world. That is an amazing reality. When I think about the fact that I stand in my salvation, in salvation today, it's not because of anything that I did, but it was all God. Praise the Lord. And that's why when Jesus prays this morning, He says, as you have given Him authority over all flesh, and then He says that He should give eternal life. Then it says, to as many as you have given Him. O ilato o malava e tō sina mai e le tama. Le whaape ai upua le tatalo a Yesu i le tai aole nei. Whamai ina ia avatu e ia le ola e whaavavau ia te ilato o malava na foa ina mai e ia. E tusa ma le finangalo o le tama. Amen? Ai whamai whaupe tolu. O le ola e whaavavau fo i le nei. Verse 3. It says, and this is eternal life. O le ale o le whaavavau, e lua vaenga nei au mai le tani i whaipue tolu. Au le o le whaavavau fo i le nei, mua ia la tau i loa oe le atua moni e toa tasi. Ma le vaenga lona lua, a toa ma le ua e awina mai o Yesu Keriso lea. O le ola na e whaavavau. Amene. O le manino i o le awhionga pa ia le atua mo i tātou i le tai au le nei. Whamai upo le tatalo a Yesu, o le ola e whaavavau le nei, ia la tau i loa oe le atua moni e toa tasi. Ma le vaenga lona lua, a toa ma le ua e awina mai o Yesu Keriso. Jesus says in His prayer, and He says, and this is eternal life, that they may know you, the only true God. Amen. This God that we serve is a jealous God. Yes. One of His first commandments to Israel, He says, do not put any other God before me. It's only me. I am the only true God.
And he says, this is eternal life, that they may know that you are the only true God and Jesus Christ whom you have sent. That's the whole point of John's gospel, right? O le point toa lava le na o le tuse Ioane, ai sea, fa mai Ioane ina ia talitonu le tangata whaitau I le tusi lea o Yesu o ia lava o le alo o le atua. Ma ia maua e foi leola ia te ilato malava o e talitonu. That we may know that he is the only God. Fa mai le Ioane lima fai pue luas fulmalifa o lo iai le whaitau whaape upo Yesu. E moni, o te whai atu ia te o tō. O le whaalongo mai ila upu, matali tonu ia te ia nana awina mai au, ua ia te ia leola e whaawawa. E moni, o te whai atu ia te o tō, o le whaalongo mai ila upu, matali tonu ia te ia nana awina mai au, ua ia te ia leola e whaawawa. Uso matua whawhine, vi ia le atua. Ona o le ola e whaavavau, e le fuafua ni a tātou ngā nuenga. Pe fuafua ni a tātou mea e whai. A lea o whai mai le upu a le atua, ona o le pule tu noa a le atua. Whai mai fo Iesu, ina ia whaapea ona I loa o ia lava o le atua to moni e to atasi. Ma le na ia awina mai o Iesu Keriso lea. O le ale o le whaavavau, o le tātou whaatua tua, ma la tātou tali tonu I le atua moni e to atasi. I le tātou whaatua tua, ma la tātou tali tonu o Yesu Keriso, le na awina mai e le tama. Le ole whaavavau le nā uso matua whawhine a. Amen? Praise the Lord. Vaenga muli, whāno pā. Vaenga nā o maua I le whaipue whā, ma le whaipue lima. Lau whaitawina le whaapalangi, ai whaitau mai tātou le Samoa. I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was. Whaipue whā ia. Yesu mai ya tau, manuia matasi mamoe. O le manuia lava saia te ita ua mamoe. A o le whaia. Vaenga muli o le tatalo le Faaola, vaenga mua ua o I le aso. Le ua I tato malamalama, ua o le teime maliu ai o ia. Whaatau uni na uma I ale finangalo le atua. Vaenga lona lua o tato malamalama o Yesu wa iai le pule au. Al vaenga muli o lana tatalo, vaenga le o lana tatalo mo ia lava. For mai Yesu, le manatu lona tolu, ua faa umaina e Yesu le ngaluenga. So the final part of our sermon this morning, we find in verse 1 that the hour has come, the hour of his death. In part 2, we looked at Jesus is given all authority and to give eternal life to those who believe in his name and who believe that the one true God exists. But in the final part, I want to look at where Jesus prays and he says to the Father that he has finished the work that was given him to do. O le vaenga muli wha mai upo le tatalo e Yesu le whaipue wha, ua ou tu watu le viinga ia te oe I le larolani. Ua ou wha umaina le ngā luenga na e tuuina maia te au o te whaia. Tolu sfulu ma le tolu tausanga o Yesu na maliu ai. Tolu ma le awha tausanga na ia whai ai lana ngā luenga wha evangalia. Mai le mata upu mua e o le sfulu ma le lua na tātou wa ai ba venga, na tātou wa ai upua Yesu o lana ngā luenga. Mai le mata upu sfulu ma le tolu I le mata upu se fulu ma le ono, tātou wa ai lana whaafeanga ai ma le toa se fulu ma le toa tasi, ma lana whaamalosi, ma lana saunia o I lātou. Ai wha mai upo lana tatalo, ua o wha umaina le ngā luenga, na e tuuina mai ia te au o te whaia. Mea malawa na whinangalo I ai le tama, na whaatau nuu e Yesu le whinangalo
o lona tama. Whamai upu a Iesu I lunga o le sātauro, o ana toi upu, e mauele mtapu se fulu ma le iwa, whai upu e tolu se fulu, a o tautau wai o ia I le sātauro, ai whamai ana toi upu, ua tau nuu. Ua tau nuu. Whaumaina, whaatau nuuina, le fina ngalo o le atua, ina ia maliu, maavea, mataulanga ola, matongi ola, o le tangata angasala. Our final thoughts today is that Jesus finished the work. He says in verse 4, I have glorified you on the earth. I have finished the work which you have given me to do. 33 years old, 3.5 years worth of ministry, public ministry. We now see in chapter 1 to chapter 12 of John, chapter 13 to chapter 16, his private ministry with the 11 disciples. And in his final prayer, he says, Father, I've glorified you on earth, and I have finished the work which you have given me to do. Every single thing that Jesus did while he was on earth was to completely do the will of the Father, right to the final point and seconds of death. Because on the cross, he says in chapter 19, verse 30, as he was dying, this is his final words, it is finished. He had given everything to the purpose and the will of God right up to his death. Why? It's his death that became the atonement and our reconciliation to a holy God. And he prays this morning, I have glorified you on earth, I have finished the work, that which you have given me to do. Whamaile lua koronito alunam tau koe lima. Te sue e tatou tusi whaamulimoli. Let us look at 2 Corinthians chapter 5, verse 8 and 19. O lo tala no mai e Paulo I le winga o le ngaluenga na whaia e Iesu, le ato atoa o le ngaluenga sa whaatino e Iesu I lona maliu, malona toi tū mai. Lua Korinton ta koe lima whai pesuma, valu ma whai pesuma liba, maua tato whai tau whatasi, ia, o mea uma fo'i mai le atua ia, ua uma ona whaalelea e ia o I tātou, ia te ia, talu Yesu Kiriso. Ua tuina mai fo'i ia te mātou le ngaluenga o le lelenga, o le nei, saia Kiriso le atua, ua whaalelea e ia le lalolangi ia te ia, ua le ta ua ta sala ia te I lātou, ua ia tuina mai fo'i ia te I mātou, le upu o le lelenga. Praise the Lord. Whai tauina le whai pasuma leiva, o le nei sa ia ke riso le atua, ua whaalelea e ia le lalolangi ia te ia, ua le ta ua ala tau anga sala ia te I lātou. E le ta ua tātou anga sala ia te I tātou. Ona o le lelenga lena maua e I tātou, ia Yesu Kiriso. Whamai, a ua le ta ua ala tau anga sala ia te I lātou. Ua ia tuuina mai fo'i ia te I mātou le upu o le lelenga. The ia le atua in 2 Corinthians, I'm going to read that in English, and it says 18 and 19. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Amen. 19. That is, that God was in Christ reconciling the world to himself. What an amazing God. And he is holy, he is righteous, but it says there, that is, that God was in Christ reconciling the world to himself. And then it says, not imputing their trespasses to them, and has committed us to the word of reconciliation. I am so thankful for the work of our God, his grace, his undeserving mercy for us, that we can be brought back together to a holy God through Jesus Christ. Amen. Lena whamaele te talo a Yesu I le tai au le nei, whamai o ia,
ua o tu atu le vi inga, ia te oe i le lalolangi, ua o wha umaina le ngaluenga na e tu ina mai ia te au, o te whaia, lea o tātou malama, o le ale ngaluenga lea, o le ngaluenga o le leinga. Na ele mawhai e tātou ele mawhai e so tātou malosi, ele mawhai e tamai tupe ia te i tātou, o na maua se le leinga ma le atua. Ai o le toto o le tamai ma moi, whamai e le pōnā, e le aise ila, whamai e pito sili o na mama, o le toto o le tamai ma moi, ua mafu ai o na maua i tātou le leinga ma le atua pa ia. Whai pue lima, ma le whai muli muli leo le nitai au, whamai po le nei fo i lo tamai, ia e tu o maia ia te au le manuia whaatasi ma oe, o le manuia lava sa ia te ita ua ma oe, a o le i whaia le lalolangi. O le toi tatalo Iesu i lona tamaa, sauni Iesu e maliu, ai o lo tilo tilo fo i Iesu i tala atu o le ata o le sātauru. O le ale mea lai tu mai ai, e toi a fio o ia i le langi. Ma vai lona toi tu, fast food waso ma le auso, ai toi a fio ae o ia i le langi i lona tamaa. Le whamai e upolan tatalo, whamai ia e tu mai a te au le manuia whaatasi ma oe, o le manuia lava saia te i tā ua ma oe, a o le i whaia le lalolani. O i e whaamauni ai, o Iesu, o le alo, o le atua, soifua. Whamai le Ioane mua mua, whaipu mua mua, sai le amatanga le loko, sai le atua le loko, o le atua foi le loko. Ai whamai le whaipu e lua, o ia lava sa ile amatanga. Praise the Lord. In the final verse of this morning's text, it says, "And now, O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was." Jesus was now not only looking at the shadow of the cross, because he knows that by morning he'll be crucified, he'll be killed, and he would have died. But he now, in this part of the prayer, looks beyond the cross. And he says, "O Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had with you before the world was." What does that mean? After his resurrection, 40 days he was with the believers, then he ascended back to his glory. And we read in John chapter 1 verse 1, right back at the beginning of this gospel, it says, "The Word, in the beginning was the Word was with God, the Word is God." Amen? And then in verse 2 it says, "He was in the beginning with God." Whamai whai pue lua le Ioane nā momo, whamai o ia lava sa ile amatanga. Mana ia le tusia le whengenga tuwai. Le tusia le whata oto alona mta pue valu. Whamatala ina ai le poto. Hai le lawa tatu iloa, o le poto, o le isi vaenga lea po le ata lea, o Iesu Keriso. Whamai le whata oto, whamata pue valu, whai pue lua suma lua e o tolus fulo, le ao whai tawina. Whamai o Iova e ona lava au, o le amatanga o lona ala, e mua mua i ana ngaluenga ana mua. Na whaawina au mai le vavau, mai le amatanga, a o le ai se lalolani. Na whaanaua au, a o le ai ni mea loloto, a o le ai foi ni puna e puna tele mai ai le vai. Sa whaanaua au, a o le i whaawaina maunga, e le ai foi ni maunga iti, a o le i whaia e ia le lau ele ma le vau, ma le tumutumu o le efu o le lalolani. A o whatu mawina e ia le langi na o iai, ina o tusi whaatali o lio e ia i lunga o le whongātai. A o whaamawina e ia o ao i lunga, a o whaamawina e ia o puna o le moana. A o tōwhia e ia le tua oi o le sami, i le sopo ia e lona sua sami lona matawhanga, a o tūsia e ia whaavae o le lalolani, whamai na o iai maia. Praise the Lord. Jesus prays this morning in the final part where he prays for himself. He says, "Father, glorify me together with you with the glory which I had with you before the world was." And we see this confirmed in Proverbs in the Old Testament, where Solomon, he talks about wisdom.
But this is a description of who wisdom is. And we now find out in the New Testament, wisdom is Jesus Christ himself. Because when Jesus prays, Father, glorify me together with yourself, with the glory which I had before the world was, Proverbs says these verses. Proverbs 8 verse 22 to 30. The Lord possessed me at the beginning of his way, before his works of old. I have been established from everlasting, from a beginning, before there was ever an earth. When there was no depths, I was brought forth. When there was no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills I was brought forth. While as yet he had not made the earth or the fields or the primal dust of the world, when he prepared the heavens, I was there. When he drew a circle on the face of the deep, it says when he established the clouds above, when he strengthened the fountains of the deep, when he assigned to the sea its limit, so that the waters would not transgress his command, when he marked out the foundation of the earth, then I was beside him as a master craftsman. Who was that? Jesus, the Word. Genesis 1 says, in the beginning, God created. He spoke the world into being. And now we understand from John 1, in the beginning was the Word. Praise the Lord. Amen. Le tato mta upule ile ni tayao. Ine yefa peona tato vaava ai ile tatalo ale Faaola. Lela wa tato ilo vaina mo lana tatalo wo ile tu waso. Le tu waso o lona maliu. Mainga lona lua wa tato ilo o ia e pule wow. Famaia na upuina ia vatu e ia leola e whaavavau ia te ila atou ua e foa ina mai ia te ia. Ma le vaina muli muli whamai ua wha umaina e Yesu le ngaluenga. Praise the Lord. Whai mina le tato mtaupu le nitai. Whai pua tolu o le tatalo a Yesu le nitai ao. Whamai Yesu o le ola e whaavavau fo i le nei. Ia la atou i loa oe le atua moni e to atasi. A toa male ua e awina mai o Yesu Keriso lea. So to end us off this morning, I'd like to bring verse 3 of his prayer where Jesus prays, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. In Jesus' name, amen. Amen. Tato tūlai mai, mo le whai wina le tato mtaupu i le nitai ao. Whiwhia lava tato te talo whaatasi. Ai tu atu lo loto i le atua. Tu atu le upo le atua ua e whaalongo i ai. Ma i whaamana malama pēr le anganga o le atua lana fionga i lo loto. Ai me se foi wa tato whaalongo. E le ai lava se tasi e maua i tato le ola e whaavavau leo wa tatou malama o le ola e whaavavau o le iloa o le atua moni e toa tasi ma Yesu Keriso lena ia awina mai praise God. Tatou tatalo whaatasi i whaawa o mai ei upuia o le tatou tatalo. Whaftai tele te mā. Loanga le leia te au. Mo o whaalongo. Mo langona. Aiaina. Lui tauina. Lo loto o oe. Whaafetai a nganga pa ia. I lo waoa o mai. I lo whaasino mai. Le ala o te savali ai. Fesoasoani mai. I lo loto. Savali. Mo oe. I yaso taitasi. I thank you, Lord. For your word this morning that I have heard. Lord, help me to be a doer of your word, not just a listener. So I thank you, Lord, for the sacrifice of Jesus Christ, in whom I have forgiveness. In Jesus' name I pray. Amen and amen. After I tell it to mine in Itao,
la upu na tu inatu ia te oe le tatalo, lea ua whaataunu wina, foi atu le viinga ia te oe, ono lo wanga le nei, whai wina foi le nei sau ninga I lovi inga, o lunga lava no inga tama, nei maso o meo whaapavau, and we all say, Amen. Amen. Praise the Lord. Tato alala mai lalo whaapatai.